namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Chiyani of course namthanda khane mi teka vele khane mi yisa ka event la yi ri kona eDiamond Walk hi 31 ta mehe ku nghene ti-comments various comments va kha va vulavula hi swona so vele ta hi kha hi suka khara last time a hi ri khara se ta hi kha hi suka khara hina lava hi copa manjeni kha hi copa manjeni kha hi tlhela egiyani eka xikukwana and stuff like that leswi hi nga ta hi kha hi endla swona where's Giyani ho Giyani yes Giyani xikukwana kambe yi le kwini main road somewhere around there ho kambe yi tsariwa ka map ehealing hala ta hi kha hi nghena eDiamond Walk vele wona loko a nge se taliwa Google na swilo haleni a ta hi updatela ti-streets ta hina a nge za a ta na swilo swo laha yo akiwa and stuff like that so ta hi kha hi nghena hi vona ku swi endlise ku yini and stuff like that so loko hi cheka poster vele ma swi vona kwalano ku this event a ku nga ri ya free this time around a ku ngheniwa hi mali a swi vona ku general a ku ri 30 rand VIP 150 VVIP 250 so general 30 rand a yi reasonable loko hi la ku ri ntiyiso ku still mina as Master T I still deny it ku ri general yi nghena hi mali ka nkarhi wa sweswi since vo sungula yi general a ku fika ku ri free and then swin'wana ku va ku hakerisiwa ko ka ti-VIP na ti-VVIP and stuff like that so crowd vele to vheta hi sungula hi le ka VIP so crowd a yi va yi kha yi langutise ka xiso hi mhaka xo quality le henhla hi le henhla ka VIP a yi ri so crowd tanihileswi mi swi vonaka kwalano na ti-artist swa ti komba ka ti va kha ti tshama kwala ni vona na va cini and stuff like that so in overall hi ngo a yi ri adequate for VIP crowd loko hi cheka kwalano as you can see ku ri sayiti ra VIP a na hala sayiti ra hala mi swi voneni hambi ho vheta hi meka xo tshinya a hi jikisa khamera yi languta sayiti ra hala hi leyi crowd yaleyo hi kha hi langutisa swi ho jika sweswi hi kota ku gonya hi ya mahlweni hi hala ka VVIP ni kota ku vona swi endlisa ku yini so laha ku ri sweswi a ni mi komba swo hi laha sukela ko tshinya la crowd ni mi kombise sweswi yi nga tshamisa xiswona in overall the stuff like that a ku ri ka VIP so a hi gonyeni hi ya henhla hi vona rhoni yi tshika yi rhola kunene ku swa ndla van'wana mi nga swi tivi ku ya ku endlise ku yini la loko se hi kha hi rhola hi ya henhla la as you can see tanihileswi mi swi vona kwala se loko hi ya ehenhla kota ku vona kona ku endlise ku yini so ha swona hala henhla ka VVIP se ku na difference na titalisi ti cheriwe naswona se ku white la ku different hi leswi a ku endlise xiswona ka VVIP na mhaka leyi then na byala vele va kha byi kumeka kwala tanihileswi mi swi vonaka kwalano okay mhako na ha ka ha ri ku improveni ka ha xota some improvements as you can see even that thing xo chela byala swi nga lunghisiwa so ka general a wu nga ri na vanhu like in overall as you can see kwalano general a yi nga na vanhu na loko se ku ya perform ta kota ku xi vona ku himpela a ku ngo na vanhu so swa ku vanhu lava VIP a va ye va huma loko se hi kha hi swi languta kahle so hi leswi swi endlise swona ka general a ni ti ku yi dyoheni kokwani Chauke a ni ti ku kumbexana suggestion ya mehe leyi ni yi vulaka hi yona na yo swin'wana man'wamabusiness a mo claimeriwa ma lava yi le ntsindza a ri na ku poxa vele but in overall like a mi kuma kha ku performa munhu but mi kuma ku a handle since a ku ngheniwa hi mali swi kombela ku vanhu switandini still 30 rand ya va tikela a ni tivi ku why mara why na ku na general a yi pfumeliwa yi nghena hala a ni swi twisisi kahle setup leyi mi lava vanhu lava hinkwavo va xavetele tina VIP I don't know about that okay swi lunghini so VVIP of course a yi tshamise so hi ngo vheta yi komba laha yi helerile in overall as you can see a swi vona ku sukela ha swi vona ku nakona still a ku ngo va na vanhu ka VVIP in overall na yona
a redzi guys, mina a redzi hi to repeta sweswi swi vonaka ya in overall ma swona ko few people then loko khe hi langutisa hi leswi swilo ya a swi ndlisa xiswona a yi ze vula laha hi peak crowd hi ta hi khe hi kombisa vhele but in overall hala henhla hi leswi ndlisa xiswona ya hi leswi ndlise xiswona ni tiko ya tlhela hi komba ya hi leswi sweswi mi swi vonaka leswi a yi ndlise xiswona VVIP and stuff like that laha na ku a yi mara tshinya vantshwa ha suka this side ya in overall loko ni langutiseni peak crowd a ku ri laha kahle se a mi komba ku na lava hala van'wana a va humeni na va VIP va humela hala handle so in overall a nga talangi loko se ni ta mi byela ntiyiso wa mhaka so peak crowd ya leyi hi nga ta yi pfula ka video ya kokwani Chauke la a ku performa General Muzka and stuff like that ni ta hunguta volume due to copyright issues so loko hi sungula laha we can see kuma swona ku vanhu a va kwala ka le ndhawani laha a va komba because at the back ha swona endzhaku ka vona a ku nga ri na vana and stuff like that the side ra hala so vanhu a va kwala ntsena xilayini xi vonaka kwala xilayini xi nga 1 2 3 maybe 4 lines 4 lines of people leswi a swi ndlise swona and stuff like that exikoko yi vi yi jika na camera so nto yimanyana yi jikanyana eka left yi tilta mi kota ku swona a ko kwalawa like ku hi position ya yona kokwani Chauke a yi yime ndzhaku ka vanhu ma ni twisanyana like a yi ri ndhaku straight so vanhu valava hi vona ku mahlo ka vona yona hi vona a va ri kona so a ni tiku hi dyohini mina na ha voni swin'wana mina ku lantisa so i khale ku ndliwa ti-events a fuku tala in overall so as you can see ma swona loko se hi languta hala a kota ku vona ku himpela a yi ri makumu ma swo yavo a yi ri makumu swo ku hi le ka leyini le makumu la so in overall loko se hi khe hi langutisa hi compare na leyi henhla leyi inani i tshinya va tlhateka hi kona na tlhateka na xibokisana xa number 3 laha ku nga na vahisa laviya va nga yima laha hi va vona ku le henhla leyi so ha swona crowd a yi ri mahlweni ngopfu in overall swi ri a yi ri mahlweni ngopfu a nga na vanhu in overall hi nga swi taka tano then side ra inani ha swona ku se a va humeni side ra ka VIP laha hansi laha ka layini le hansi you can see ku swa ku a va humeni se va vona performance and the stuff like that va swa ku a va humeni laha so a redzi mina na ti-advices kokwani Chauke yi kombisa ku ndhawu ya yona a yi loko advice hambi gagashi yi ta hanga loko yi advice if a nga yi advice so mina na matimba yo advice unfortunately because i diamond wa ku ya yona we have no power so hi swo sweswo guys event yi ferini hi swo sweswo ku na swin'wana hi nga ta swi vula n'wamlata updates and stuff like that hi khe hindza even then of course khe hi tlhela ka timali ta tshinya vantshwa ta donations mi nga na ma swi hleketa hi ngo revisita nyana mi nga ma swi hleketa ku na yindlu yo karhi of course Kingston a yi hi kombisini ku vanhu lava va woliwe hi yindlu then a va kota ku va zama ku ti pfuxa then va feyila as you can see kwalani because in overall municipality a va teka ti-RDP va nyika vanhu lava nga na tiyindlu tikulukumba vo 5 room va tshika vanhu lava nga swela and stuff like that swa ku ve ku endliwa ti-donations and stuff like that mi ka mi swi vonini already like swilo swo fana na switina swo tshinya vantshwa of course a yi kombisini ku se swi kumekini swi ku donatiweni na timhaka ta mati vhele yi kombisini ku hayi ta va phati ya swona yi kha yi donate and stuff like that however ka sonto of course ra 2 June we have great news because King Tshinya vantshwa yi tlhe yi nyika more updates about this matter hi pfuna ni vona ku ndleka yini la hi Tshinya vantshwa sweswi ni kwale ka muti wa luwa ni nga mi byela ku hi le ku doneteni van'we va xave tisemende van'we va hi tisele mafasitere van'we va hi nyika ti-advice ku hi feke hi ndla leswi laha swi endlisa ku yini so ni khensa vanhu hinkwavo lava nga le ku hi seketeleni na sesi Brenda ka ku tirha movha wa vona sweswi va donetaku hi swoho ni khensa na lava va ngo va le ku teni va ta hi pfuna tanani mi ta hi pfuna hi tindlela hinkwato hi ta ze hi kota ku hela heta yindlu leyi nga yi sungula la so yowe Tshinya vantshwa hi mina hi ta tshemba i nga believe loko ni endla xilo ni tiyimiserile ende xa fika makumu
a ni swilo hi switubutubu inkomu a hi tsinya vantshwa hi leswo hi nga tlhela ku khensa swinene sesi brenda hi ve le ku tirheni swinene because movha wa vona tani mi swi vonaka na mhaka ya mati a ku rhwale movha wa vona swi tina hi ve le ku tirheni swinene ha khensa na vona hi tlhela hi khensa King Tshinya vantshwa ku va yi yona yi nga sungula this initiative yo kha ku nyikeriwa and stuff like that i mhaka kahle swinene yi le ku tirha i mintirho swi le ku vulavuleni vanhu va ta kota ku tlela va kuma ku tlela vhele through mintirho ya yona ha khensa swinene and then of course hi hetela hi Simon Free yeah, so there is some great news vele vo tala mi kha mi ni mention hi swona yeah, so risimu vele ra ni hava munhu eJoni se ri le ka 1 million views yeah, of course risimu vele hi swona i ra The Crazy featuring Simon Free mukoko in overall ku va ku dume ngopfu yena Simon Free hands mi kuma ku maybe ve hi langute ngopfu yena and stuff like that but i va a ri a feature so risimu lera vele ri hume hi ti 18 ta March 31 ta May hi vone ri fika ka 1 million views mana mhaka leyiwa I think ta vheta hi tirhisa rona as a record holder ka the MP3 in overall rona ra ba vanhu va ri favor swinene it's a very very good song na voice ya misa loyi kahle mara i mbele ku fana xa makhombo mi swi twini mara guys very The Crazy i mbele ku fana na xa makhombo man voice leyi ni twa at first ni ku xa makhombo phela i mbele ku fana xa makhombo as you can hear i mbele ku fana xa makhombo so risimu vele tanihi hi nga vula ri hume hi ti 18 ta March so 18 March to 18 April 1 month 18 April to 18 May 2 months even then so hi nga ku ri ve na ri teke 2 months and 13 days ku va ri kuma 1 million views hi ro hi nga ri maka ta vheta hi swi tiva sweswo yeah hi sweswo 2 months and 13 days ri teke those days ku va ri fika eka 1 million views it was a very very good song, a very very powerful song so hi nga vula tani ku congratulations to them va tirheni swinene ku na rap leya Simon Free hi nge yi sima a yi sala xi bini xi ni tsundzuxe J John phela J John a dyi tiba tala ni so khale a dyi tiba xi ni tsundzuxe ngo J John hi leswo a va landzela mikondzo ya J John swin'wana rap liya ya J John a ku ri J John so a hi tshukile tipolotiki hi leswo loko ri amuketsa swi kamba ta ku vula mi tirhisa subscribe eta chano vuya kaya i wearing ya tlhela ri ka ti vuxokoxoko lebyi ka vatswari va hina mi byi lavela yini ke information ya so okay information leyi mi yi lavela yini cause ti-question ta n'wina ti tele ni ta hi joyisa sini one day so laha no vuya ni hakarhi nyoka munhu a ta chava ku ni vutisa ti-question cause i nge ni vutisi ti-question i vuya rini ka minkarhi se mi ya tlhela rini nkarhi walowo a hi lelananga hi tshama hi vulavula mara hi ku hi xova tanihi namuntlha hi fanele hi vutisiwa ti-question i information yo endla yini mi ngo hi chuwisa ta vuya ni ri hakarhi nyoka siku rin'wana na ri nhloko ya munhu u fana munhu a ta chava ku ni vutisa